Igitondo cyiza kuri mwe mwese mukurikiye ibiganiro bya Theogene Kwizera, ni amakuru meza tuba tubazaniye mu makipe yanyu mukunda cyane ariyo Rayon Sports ndetse na APR. Amakuru atuzanye muri aka kanya cyangwa se muri iki gitondo, icyambere mbanza kukubwira ugire icyumweru cyiza. Amakuru atuzanye, abakinnyi batangaje ko badashobora gukinira ikipe ya APR na rimwe, bagomeje kuyishongoraho. Ni mu gihe bavaga mu ikipe ya APR nabi, birukanwe se cyangwa se bavuzwe nabi na ikipe ya APR, byatumye bavuga ko batakinira ikipe ya APR. Uwa mbere uza ku isonga bamwita Byiringiro Rag, guca mu makipe agiye atandukanye muri Sweden, yakiniye ikipe ya Polisi, APR ndetse na Rayon Sports, habuze gatongo ayikinire ariko biza kwanga. Ariko uyu mukinnyi yaje kwandika ku rubuga rwe rwa Instagram ko adashobora gukinira ikipe ya APR, mu gihe ikipe ya APR igikora ibintu nka biriya, ihemba abakinnyi nabi, ikore uko bishobotse. Umukinnyi wa kabiri Muhire Keve, uyu wenda agira ngo mbabwire ko yabitangaje ku mugaragaro, aravuga ko atakinira ikipe ya APR. Ikipe ya APR igora abakinnyi cyane cyane abanyarwanda bitewe n'uko ibafata. Umukinnyi uvuye muri APR ashobora kwisanga muri Marine cyangwa se Gicumbi. Byagenze ute kugira ngo abakinnyi nk'aba b'abaporo batangire kuba bakihakana ikipe ya APR, ikipe y'ubukombe tuzi mu gihugu cy'u Rwanda, bakavuga ko batayikinira? Undi mukinnyi twavuga umukinnyi bita Kwizera Olivier. Uyu Kwizera Olivier nawe ari mu batangaje ko atakinira ikipe ya APR. Ibi yabitangaje mu gihe ikipe y'Amavubi y'u Rwanda yakinaga na ikipe ya Senegal. Umunyamakuru yaramubajije ati, wakinira ikipe ya hehe mu Rwanda, ni iyihe kipe utakinira? Avuga ko Aperi ari yatakinira. Undi mukinnyi bamwita Muhajiri Hakizimana, uyu muramuzi, yaciye mu ikipe ya APR, avuga ko ikipe ya APR nayo yayivuyemo nabi, imufata nabi, bavuga ko yirirwa mu kabari, bamushinja ibintu bya discipline kandi nabyo abafite discipline ngo nayafite kandi ayifite. Uyu mukinnyi byatumye yandikira kuri Instagram ye avuga ko atakinira ekipe ya APR, naho yamuhemba akayabo k'amafaranga atagira ingano. Muri aba bakinnyi tuvuze Muhajiri ndetse Byiringiro Rag, tutibagiwe n'abandi bakinnyi, n'uwuhe ugutunguye? Andika muri comment.